Moje ime je Ivana i danas ćemo pričati o marketinškim sadržajima. Od engleske složenice content marketing. Content marketing je termin koji se koristi kao neophodan deo prodaje na društvenim mrežama. Ključ prodaje na internetu mora da počne od kvalitetnog sadržaja. Definicija marketinškog sadržaja nije potpuno utvrđena jer poslovođa često nije siguran kako da ga adekvatno ubaci u svoj poslovni plan. Zato je vaša uloga kao preduzetnika bitna. Jedna od definicije je da content marketing predstavlja koristan sadržaj koji vas izdvaja u odnosu na konkurente na tržištu. Zašto je bitno toliko istražiti online tržište? Posredstvom načina na koji funkcioniše internet, gde su korisnici pretrpani sadržajima na mailu ili na društvenim mrežama i postoji na više internet dimenzija, ključno je naći način kako da privučete pažnju na vaš sadržaj. Pri pravljenju sadržinske strategije postoji nekoliko kvalifikacija na koje treba da obratite pažnju. Morate biti prisutni i prepoznati na području na kome vaša mušterija živi. Dakle, content marketing bazira se na interakciji sa vašim mušterijama. Pravite sadržaj koji će vaše mušterije želeti da čuju i sadržaj o kome pretražuju. Content marketing treba da objašnjava priču koja se nastavlja na već postojeći sadržaj. Gledajte stoga da imate kontinuitet. Postarajte se da vaš marketing odgovara kanalu prodaje koji koristite. Sledeća kvalifikacija, vaš sadržaj treba da ima jasnu svrhu. Cilj vašeg sadržaja mora se jasno prepoznati. Ne zaboravite da napravite merila po kojima želite da postignete cilj koji ste zacrtali. Postarajte se da vaš sadržaj poštuje ta merila. Na kraju razmišljajte o tome da vaš sadržaj treba da traje. Trendovi usled kojih postavljate određeni sadržaj nisu dobar primer. Zato se trudite da postavljate stvari koje su relevantne na duže staze. Prema tome, razmišljajte da vaš sadržaj obiluje vrednostima koje propagira vaša preduzetnička ideja. Razmislite o definiciji koju smo postavili za marketing sadržaj i o nekolicini kvalifikacija na koje treba da obratite pažnju. Razmislite o tome zašto je za vas bitan content marketing i šta on znači za vašu preduzetničku misiju. Napravite još bolju content strategiju i razmišljajte o tome kakav sadržaj treba postavljati kako biste sebe izdvojili od konkurencije.